Kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ gukoretwo na mũngũrũrio wa kũrutũrũra arĩithia ngamĩra kuma mwena wa Tigania kaunti-inĩ ya Meru, gĩko kĩrĩa gĩkumithĩtio na njĩra nene nĩ atongoria a rũrĩrĩ rwa Sumarĩ, makiuga kiumanĩte na mwerekera ũrĩa ũrutĩtwo nĩ gavana Kĩraitũ Murungi. Wakati anasema wafugaji watoke katika eneo la Meru. Eneo la Meru inaanza mahali hapa tuko mpaka almost Turkana. Kwa hivyo anamaanisha ya kwamba amejikatia ama amejiamulia ya kwamba disputed area ni yake. Meru County kila jamii ya Wakenya yote wanaweza ishi. Lakini ya kusema jamii fulani ifurushwe hapa na mali yao zitolewe hapa, sisi tunakondemna hiyo mambo. Ona marĩa rũrĩrĩ rwa Sumarĩ mahinyĩrĩirie atĩ o nĩ atũria kaunti ya Meru na kũrutũrũrwo merekeirio kaunti-inĩ ya Isiolo ni kwagarara kĩhoto kĩao. Anatoa order ya kuswipe a whole community ambao wamekuwa wakiishi katika hii area from independence na hawajui kwingine ambayo wataenda, huku ni kwao. Ninataka tu kujua Kiraitu anatumia sheria gani katika hii nchi, kwa sababu ukiangalia Bill of Right inapatia Mkenya yoyote kuishi popote ile anataka. Ni morotete maabitha borithi arĩa manatwarithia mũngũrũrio ũyũ makiuga ni mamanangĩire ũtonga wao na kũmatiga na hathara matoi mabatie kũrĩhwo nũ. Askari wanachukua wakora ya Wameru wanakuja kuvamia mali, wanasema mtoke kwa area, alafu hiyo mali inaibiwa na hiyo wakora. Nadhani zaidi ya mbuzi 3,000 imeenda. Wakati tunaongea kuhusu mifugo, ni rasilimali na maisha yetu kama sisi wafugaji. Ukiona mtu anaingia katika mpaka ile sahani yako unakula, ni jambo ambalo inastahili kuamsha chochote yule yako. Viongozi wetu ambao katika bunge, katika tabaka yote, tunataka kujua ya kwamba ni lugha gani inatumika katika Isiolo mpaka ngamia inakimbishwa na kifaru ambayo inavunjika. Wamama wanachapwa, wafugaji wanachapwa. Wale wenye hiyo ngamia wameripoti ya kwamba mamia za ngamia zimepotea na mpaka waleo haijulikani pahali alipo. Na hatujui ni nani atatukompensate. Manyumba zimechomwa na hiyo sisi hatujui kwa nini imetokea. Kama ni wafugaji walikoseana, watu wangeenda kudili huko mistuni watafute suluhisho, lakini si kuja kwa Manyata kuchoma manyumba, kufukuza watoto, kufukuza ngamia wakipitiza ndani ya Manyata wakiwa na vifaru maaskari. Ihoya rĩao nĩ korwo commission ya ũiguano no ĩingĩrĩre ũhoro ũyũ ũtanathuka makĩria ma harĩa ũrĩ na gũteithia gwetha kĩhonia gĩa gũtũra. Tunatuma request kwa NCIC waweze kumsummon Governor Kĩraitũ Murungi kwa kuorder hiyo insightful remarks ambazo imesababisha this conflict kuescalate. Ni kwa nini sifunguliwe meza ya uhusiano mema na watu wawekwe pamoja ili waweze kuishi pamoja? Tumeishi na Wameru, Wameru wako na structure, sisi tuko na structure. Shida ikitokea na sasa Wameru wachuruncheke, council of elders wa Somalia hapa pandi nyingine, tukae chini tujaribu kutafuta suluhu. Mathĩna maya ma ngucanio cia ndũrĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩa Tigania ya irathĩro matwarĩrĩirwo nĩ gĩko kĩrĩa kĩrĩga kuoneka kĩa andũ 7 kũragwo gũgĩtuĩka matharĩkĩirwo nĩ arĩithia ngamĩra arĩa marĩithagia mĩgũnda-inĩ ene. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.